ngasi asi Union Budget 25-26 Union Finance Minister Sitaramanna Parliament Puthokre budget asi Khanna-Neinaba akhoi ngasi Akashvani Imphal ge studio da Manipur University ki Department of Anthropology ki Professor Yariko. Okay. Ogasim basit unang ngira. Yeah, 6. Pulau wena. Okay. Akashvani Imphal Yaribasing bu ahamokta da khurumjari. Ngasi asi Union Finance Minister Nirmala Sitharamanna Union Budget 25-26 Puthokre budget asi Prime Minister Narendra Modi ki makhada Sitharamanna Puthokpa 9 suba budget ni budget asi Matangda Khanna-Neinaba ngasi akhoi studio da Manipur University ki Department of Anthropology ki Professor MC Arun amasung University asimaktagi khoi Department of Economics ki Professor Chinglen Maisnam ani lengsindna laibire aham makta da ojani bu all India idona taram ukjari khurumjari. Thank you. Budget asi khoi mahausaga iman manadaba pot khara haibatai tongan ba saktam khar piri budget si khoi gi Nirmala Sitharaman Puthokpa da khoi engine nama start tobada engine nama function tobada changadaba masa ki component haitare adu mawong da mana agriculture sina first engine na hai adoga MSME sina second engine ni hai adoga investments in the third engine adoga kano sina koi export sina fourth engine hai engine mari sina budget si puraga India si koina 2040 da world gi third economy power orakna ba lamjel da sina koi gi lam kari hai tare koi gi lamjing ka chat ka da budget ni hai masri da khare hana emphasis pi area khare yauri Sidi education ki budget si tongana khara magi emphasis pi ra happy higher education the loan skill development gi inkhana bhona ba adegi revised skill loan scheme incentive for first time job seekers boost to manufacturing jobs financial support for employees direct salary support internship for 1 crore students more working women's hostels employment link incentive asina singba tongan ba mayamama magi kano sida budget ki saktam chora khara haiba tare sidi da semdok semnin ahongba mayamama yauri aina oja ronda laksaningina budget ai se khoi Manipur da di miyamna adiyamna maru oiba khogi item ai gadra khoi subject ne law da bodong tawi khoi state ki budget ki puthokan da di masi thudona kanamta na masi Khanna-Neinaba su kyan na tawde aduga Union Budget la kan di mapan gi businessmen common people politician mayam sina budget sing batang da afata adum nai nei ana hada ki budget se da as a common people loina kari oina kamaina ha bangi soropa kari oina yeng bi bi kamaina upi du da hapetang thambe Aikoina budget haibasi kaino si Sarkar na khalliba wakhal mana semgatliba policy aduga sarkar gi leiba si tungda kamaina puthaning bagi haibagi vision asigi kainote thabak onthora kadoriba madu role tawhan gadoriba se budget sina tawgadoriba ni aduga kaino hoje Mobi na haibi ki badumaina Manipur gi Matangda na budget se aikoida yamna maru yoi dabadawna kaitawna tawi maramdi ayamba matamda full budget Puthokpa amadi sarkar gi vision amadi budget adugi lainaba mari sa kaya aikoigi state budget tadi kaya ude adubu union budget ta andaki union budget sida nungai jaba pot amadi yengbada nungai jaba pot amadi karino haiba matamda sahi ama ani asida sarkar na Viksit Bharat dagi mikha pondaba Bharat maning tamba Bharat haibagi arangba Bharat ama sagat ningbagi pot asa masi thabak onthoknaba hotnarakpa matamda madu kamaina budget ta reflect tobagi haibagi pot chima ekoi khanaba yaba pot amani andaki tamobina hauji haibiki badumaina engine mari growth engine mari leire maduna economic growth ni adubo andaki budget asida ekoina sina agriculture ki ni sina defense ki ni natraga sina investment ki ni haiba natabada
sector amada change tawraga atopa sector da kamaina wangkhathanba yagadagi haibagi pochima aikoi yengba yai khudam oina balance ohenba amadi organic ohenba aduna aikoi da income tax ki pot ase hanthari na hairibasi Indian middle class da magi expenditure kaino sa khare hen ngamna ba expenditure ki capacity se khare hen ngamna ba amadi micro amadi small amadi medium entrepreneurs sing da paisa thadarak pa yabagi investment link torokpa somda income tax se khara relax to wiba aduga mahakna atopa sector sing da paisa invest to hanna bagi pot ama ekoina ui aduga loina na aina nungai jaba pot amadi kari no haiba matam da Viksit Bharat chi lakna bo hona bada yamna tuina sarkar sina hairi ba pot amadi aikoi gi India gi leiriba education asa masi decolonize toba colonial education du thadalaga Indian kaino sa system of education Indian system of knowledge asa masi phanggadabani haibasi di political platform da social platform kayamada yaukre adubu andaki budget asida higher education da thadariba paisa sa mamangi sahidagi about 8% muk hengatli aduga masida target tawbada pot anikak aikoina ujabada bharat ki tongan ba loan singda aikoina lairik iba amadi lairik adusu Indian knowledge system ga samjannaba lairik iraga mado kainogi UGC gi natragana appropriate forum da madu portal oina thammaga madu tongnabu honai madu gi ahanba phase da aikoina kaino se 8 schedule da chanba loan sing asida textbook mayama mai inabagi project ama tawri madu gi damakta paisa se khaitu oga leiba amadi Indian knowledge system se hana lupa crore taram tangairam bato andakti 50 crores mu kairaga kaino sa lairik sing se tongan ba loan da tongan ba mama loan da tax se phangnana ba hona bagi masigi damakta kaino si Indian knowledge system gi national digital repository ama hangaga madu maphang khudimakta phanganna bagi tawbagi pot ama aikoina ui asumna aina thamjaningi ba poti andaki budget asida sarkar na sahi ama ani sida makoi gi vision ne na hairaga hana di paisa yawda ba kaidoba tawba pot asa andakti concretely paisa khara thammaga madu thabak onthok na bagi mami amadi tari amadi tongan ba sector sing asa masida allocate tawriba fund sing asa thabak onthorakpa matamda di sector sing ado amaga mateng panghan na bagi mechanism ama yawi haina ai use madagi budget sida ki ojaye anoba wakhallo ma haigadra tholise saisda amuk ojada imati amda gamuk samjin jarum ge ojana badi union government akhona center haibdi union government ni union government thadaibasi phajana sinergadi koi miyamna kana hani hani adu manipur de hoji akhona yamna yengbada nungai taba haigadra koina MG narega hana khangnari ba job card an torisi sigi paisa singsi oda silena bada horen la podo su khare hana detail bodi thambirani sigi paisa singji center na phajana thadari ba paisa si work kenosidi yawudo je godamoina job card holder singji photo kapamaga sakhiba tabak di shoulder ba aduga paisa de nung kai hiba ana sigi posting kin ekoi ge development sondhan ba macha ama oibra adagi center na ekoi da thadar bada masi makhata na pihaningda ba macha amasu oibra hisun da happy da thamdero ekoi da em hojiki matang side yam nungai ba pot amana MG Nerega gumba central sponsor scheme singsi Manipur state Europe matamda masi kamaina implement tawribage maduna tasengna ka akoina target tawriba mi kanglup tu da phangan libra haibasigi matangda di Manipur University amadi Manipur gi tongan ba institute ta tongan ba research mayam am tawbre koigi economics department na anthropology maktana apik pa rekano khara tawre sociology amadi adult education na singba ekoigi department sing na tongan ba tawre achida central scheme sing asa Manipur yora akanda
kadai ma ho Oh, ho ba malaiba aduga kadar madar to wasa target oiriba mi kanglup tu su yauna karapoi hanbagi mechanism ama khoi da ui system the season na ba kana je yaw honda bane ba monitor tongna ba amadi penalty pina na ba natraga na choiri ba pot tu sum thokna bagi pot simada khoi yauda ba aduna paisa se loktharak pa aduga paisa se yanna thokpagi mowong man ba aduga machiat khara phangaga beneficiary sing ju panga haraudana leibagi pot ama lei aduna aikoina central schemes sing asa fazana state level da monitor toba aduga how kaino sa asui ba leiramaga na madu kamaina chum thokatagi haibagi mechanism sima watlagadi apaba budget oiraga su action da di farak ta gadori bane andaki kaino se da ngasai ta Mobi na su haibiri ba kaino sa MSME scheme anuba kaino sa khara puthora aduda target toba se nupi da target toba aduga scheduled caste ki amadi scheduled tribe ki first time entrepreneurs sing sida target toba kaino sa aikoi anubi scheme sing leiri masigi scheme sina aikoi na yamna toina kaino sa G20 da India na pi ba input amadi women led development haibasini nari shakti women empowerment ki concept sidagi women che empower to wona ta nupina let to raga kamaina development por kadagi haibagi pot ama ikoida G20 de India na contribute to riwani theoretically ideologically but madu thabak on thok ba yana bagi damakta di ikoina MSME anobi scheme mayama ma puto madu da nupi da target to ba adugi pochu yaure hairi ba pot asa horen state ta maruina Manipur da geography matam da di madu tawangam draga di aikoi da kanaba fangoi or thadari ba paisa si so ari mata ta gani aduna budget haibase kaino si vision na do India gi vision na do illaga pu gadori ba madu thabak onthok ba da thaw oyen gadori ba madu role to on gadori ba pot amani but implement over say state ta implement or ko matam da di masidi amna ka hen section ga da report kara lei madugi pot sima aikoi Manipur da di husi habi gribe do maina MG nerega gi implement over si da fail we di ba amadi atai kan central sponsored scheme ayamba akoina pami ba target yog da ba mayam ma uri ba si da gi aikoi para kara tamba ma changi na kal ta ta yu da oja Chinglen kana se khoi gi budget se za di sum naina dana sum lak pira badina koina budget se gi chorak pakhara ha tare ko koina khang da ba usan bangam da ba mayam ma oja ne na khang biri ne sidi da khoi gi finance minister na magi budget ki khoi gi kari ha tare thim mai gadra mane pi sidi da khoi gi kari ha tare masi accelerated growth secure inclusive development invigorate private sector investment, uplift household sentiments, and enhance spending power of India rising middle class. Mayam happy. Aduga see mayam see yauna akoi do jilai si koi gi kari middle class sing si magi mafam ji society de later oi do bra have pot la mangarang ju koi gi economy kano de yauri na koi gi India si de middle class si le oi de ba mo ma urega na ana si mo yang kan da koi gi tax slab si ga ani si de da kari related lay koi tax ki kitang change tawre income tax ki lo bugi kano je hana de ki khar hong tong in khar chu le re ana si gi post de da koi na kari samjan na ba yai koi common people si gi posi tax slab na kaya ya na kana doino kaya ya na mangje doino ana masina common people do na da ba si gi tax slab si ma hong tong in dor ko na government na masina kaya na kana han gidori ha na chingba chorak phai dan thambi koi gi punna jengjabu matamda ji koi gi tamobina habi kriba pareng se noi thim ne na habi riba pareng sida han bagi oina jauri si economic growth growth haba ma yaure ko hoi growth si makhata na hanagi adum chathare ba chang si koi growth si di wang ga dum chatle na lori ne koi India si magi growth ti ga di fastest economy one of the fastest economies of the world harini masai space to some yorin adum yawrini aduna masi akoi gorsi leading kai di ngasai gi mana
2047 da phangni hariba develop economy na harido masi growth si masi gi khongjel ji tapagadi yobanga moy khongjel ji wangkhalan ba machangi dan adugi ni koina makata na growth si wangna thamda ba honna ba adu hoji lai ba akogi growth si di hanagi koina expectation hana thamgi ba dudagi di khradi handare natra haidi akogi saben gi mathakta ga lakadra kaina panaram basi adum panaram me 6 point khara da handare aduna 6.3 6 point adugi swaida dum leibagi moma anyway si what about the growth si wang bachingi haidi growth ki mai rates yang wang ene khanari ba China bau yogam ponte sidi akogi ban akogi China na akogi tanabada wabagi phim ama leina khanari ba ama oirabane ba moina hane yang jerum bagi moina growth wang jabe bane ba hoji ti koina mo lab si hengala agadi koina tan ngamni hado target phangdoine ba aduna hari ba sigi growth ki magi lamjel chidai yang na chen basima adu ani subada magi GDP gi haidi apunba koina growth haidi GDP dagi pabani na GDP gi magi apunba pothok se masi jengba matam da malem gi ahum suba lebak oini hari ne atin matam manungda adudi madumadi soidra dum oreni akoina growth si ban khara tapena khalaga su adum oreni hum suba di maram dika koi missing yam jeba koi adana missing yam banina lebak si adum chawja banina adum soidra dum oradam ne haidi leiriba ahum suba leiriba mari suba leiriba position leiriba singidi apikpa missing yam daba adumba lebak antane ana simadi adum oreni ko aduna madadudi akoina yam kana koi nenerudra su yaren khale tawudabu hairiba akoina pamiba magi economy gi khongjen di akoina jigi pami khongjen si makata na accelerate tongna hona bada adugi ama my focus ori ko ata khwaidi maru ori di kari noida ngasai gi growth ti leraga akogi miam da maduna thabak si piba ngamdraba natraga na koini masina maram oidna kogi magi ariba ga leitaba ani gi marakta leiba gap si sumsum hengala adai dudi koi khana ningai ori adana ko adagi masi tawraga kogi maruina kogi agrarian haitare maruina kogi khungangi leiriba magi semilun gi piam sida masai phagalakpa uraktragadi adai du lergadi madai du koina growth ki quality si mu yeng pamchang idan ana growth si karmai to dana inclusive hen gadagi amasung sustain to hen gadagi haibasi su yauri bane haidi inclusive oi ba di growth tuna koi jobless growth oraba adagi growth tuna koi job loss growth oraba ada growth tuna social justice yaroktraba adurgidi inclusive yarok kadargadi kamai to dana growth si magi inclusive halakadagi makha da leba mayam si ju kamai ni yahon gadagi amasung growth si kamai to dana makha dagi pukhalakadagi haisi mathakdagi koigi lakpa growth si di ayam bana koigi manung si ihang hangalle samna angang chin gauji lupa manga piba tara piba chari ba koigi kano sing achapo sing je yam chaw malaga hangdo ka namda yorum da volume dam chawga my content si yam da do aduna manung si kramai to dana koigi thalen gadagi haise matai du dani mana koigi ngasai gi engine mayam dagi manung da yana na koigi ahan be engine si agriculture da harise aduna masi hare bigi maru maram si kari mo haida hojik si magi economy sigi dan economy gi Manipur si yawn ni ko achoba problem ma hojik thenari ba choba problem si kainu da demand si ne ko the problems demand harga ko na economy di demand si miam na ko gi leibang amaktabas leibang amaktragadi kaithian da phana yamna ko nga sai MSMEs da nupi na du toba adagi du toba hari miam si pot lertragadi krai de yulu duin adagi de ko ne loan gi khutung chawa moi da phana pi dana nak sendoi copy ni adu tobi ni mayam hairga su mana potu puthok da kirani ba haidi man di market kaithian du phangoi dam ni market here lite bagi awa kaithian du da nga sagi leina na ba mi du lertragadi lertragadi common people si purchasing power hangal mam jangi aduna usi haje koi leiba ngam bagi sakti haje purchasing power si aduna handaki sida koi budget sina focus oriba aduga budget sigi mamang su punamak sina koi yam kanna koi gi nainariba area am kakti kramatu consumption led growth haris haje consumption toroktragadi masagi koi leiriga talai duine na aduna ngasagi aduna admai tawdra kramai tawna koi gi mai consumption ji hangal ngadagi consumption hangal agadi income ji hengalakani haibagi wakalon yawri bane aduna akogi consumption hengalan baisida yana na maru orisi kenwada ngasagi leibang ambagi purchasing power se masi maruina asing badi masi khungang dagi lagadi yam hena phai
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯟꯖꯤꯟꯁꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯅꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯗ ꯃꯦꯟ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ GDPꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯆꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ NREGSꯀꯤ ꯋꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯨꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅ ꯇꯧ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯄꯦꯛꯁꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯗꯅ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒ ꯅꯞꯁꯤꯟꯖꯍꯧꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ FDI ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ 74% ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ 100% ꯐꯥꯎ ꯊꯥꯗꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝꯇ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯐꯠꯇꯅ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯟꯈꯤꯗꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ FDIꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁे ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯎꯔꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯇꯤꯟ ꯇꯨꯞꯄ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ #1 ꯑꯦꯅꯤꯃꯤꯅꯦ ꯂꯧꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯂꯧꯏ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯣꯏ #1 ꯑꯦꯅꯤꯃꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯟꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯗꯅ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ 1% ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯔꯦꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ 2% ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒ 1ꯗꯨꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯨ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤꯁꯦ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯏꯚꯤꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯂꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ 100%ꯁꯤ ꯂꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯁꯣꯞꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯆꯥꯈꯩ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯈꯤꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄꯗ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇ 100% ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯍꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯒ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ FDIꯗꯤ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯍꯤ 5 10 1 10 ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯅꯦꯕ
खरदोसु पिरमदुनि से समनायदा कोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना B20 की मिफोंग मरी लेनबा अमद माना हाइगी बसी मणिपुर दा कोई अमेरिका की कंपनी अमना प्राइवेट कंपनी अमना मखोइना लुपा कोई लुपा सी डॉलर दा पाबदा डॉलर मिलियन चंगागुंबदी थादनिंग बगी अपाम लेरे फोंदोकी बसी असोबा पावगी हाइबा कोई डॉलर मिलियन चंगा से मणिपुर थादगी हादि टूरिज्म दा मसी मतमदुगी अखोगी चहीगी भारत पुंबगी ओइना मागी टूरिज्म की द थादरिबा चहीगी बजेट तुदे बो हेलिबा अमाउंट अमने याउंडबा सेंबम अदुबु मसागी हिंसागी थोदोक्सी लाकिबदि लोय ओनगरे हाइदि हिंसासी मेदा लाकपनी अदु लाथोकिबने फेब्रुवारी थाने बको थादारम दादा इरांग लाखरबने अना सुमाय तौदना ngसागी FDI सिमदि लोइना हारगसु खरंगाई माउददि कोइ डिजायरेबल ओइ भाइ तारे को मसी डिजायरेबल ओइ अदुगा हेता खुतकता प्रॉफिट की दमता लाप कांबुम लेरेबा कोई शॉर्ट क्विक प्रॉफिट है कोई साइदसु अते अते याम हाइनरी को थुना कोई थुनिंग बदगी थुना काननिंग बदगी थुना कोई ngसागी सेंदोइ फंगनी नत्रना थुना काननी न फंग बदगी ngसागी अहम बहर पददि फजरमगसु नोंनि लेरगा खर कुइरागा दि दुमेता कोई थुरगा सिमिट्री हेदो कोई तपगने सिनरी हेदो अदु फिल्म द थोप याम जावरे एनीवे आइना लाक्सनिंग पॉइंट ngसागी अहम बगी दुदा खितंग हंजरबदा कोई क्रमाइन तौदना कोई डिमांड से हेंगलंदी दि हाइबेस्टेदा ngसागी मरुन कोई मिडल क्लास की कांबुदगी डिमांड से लागदी अदाइदुदा ngसागी डिमांड से लाकनदबनेबा टैक्स कट अमा मोइदा कोई सैलरी क्लास द पीरिसे अन मणिपुर गुमबददी मागी मोस्ट टॉकिंग पॉइंट से सिन ओइदो मालेबा मरमदि केनोदा अते अते बजेट की दुदी पाउसी थोइना हंगरो इन खले इनकम टैक्स हंदरे ना सिदि कोई अया मन कोई थबक तौबा सरकार की थबक तौबा मी सिंग सिदा तांगा नोइदि सरकार की तोलब जाबनी नायना हाना हाइना नमिन मिदना कोई लौदी तीन ताय तोलब तीन तातेना हजिबुदि लोइन तीन तारे को तोबोदि kana तोना गमेना तोलब थादरकते कांदा कैथेन पॉजिटिव ने ना अदुना ngसागी अदुगी डिमांड से मिडल क्लास कोई मागी सैलरी पीपल मपुंगदा मसदगी लागदी डिमांड लागदी ngसाई कंजम्पशन से हेंगलपदुना मरम मोइदना ngसागी ग्रोथ देदा खरं kai कोई इंक्लूसिव ओइनी ना मोइन खंजब अम लेदिबने लेबेगिनी अदु हेना कोइना कानगदबा कोई कंजम्पशन ते हेंगलनगदबदी आइगी वखलददी ngसागी मरुन कोई प्रोडक्टिव बेस समना दा कोई एग्रीकल्चरल मागी लेट ग्रोथ ओइरगदी हेना इंक्लूसिव ओइदोइने अदुना एग्रीकल्चरल लेट ग्रोथ हाइस देदा एग्रीकल्चर अमसु एलाइट की ओइना ममांग द थमकिबा मागी बजेटरी एलोकेशन सी मैसे खरेन एनहांस तौबदी या मथौ ताबा अदुइदमा मदुमदी कितंग कोई स्टेदा याम कन हेना तौबदी उद्रे को अदुगा अमना मसाई तामुबिगा ओजा अरुंगा याम कन नेनगिबा मसागी खुंगंग द थबक पीबा याम कन दु जानि मणिपुर दि ख्वादी कानबा मणिपुर की मियाम न मरु ओइना कोई खुंगंग दलेबा मियाम सिना मोखोइदि की डिमांड ख्वादी वांग सुलाकदबा मणिपुर स्टेट की इकोनॉमी से कानगदबा वायलेंस लेबे फिल्म से इकोनॉमी की रिकवरी रिवाइवल याम हेना चाउना मतेंग पांगदबा अदुगो मागी खुंगंगदा मतम चुपगी ओइन हाइतारे मतम चुपाइदी खरा कोई ड्यूरेबल तो साना मदुगी एसेट सेंबा याबसिदी एनआरजीएस की थबक सिने अदुना एनआरजीएस की दैदा मणिपुर की सी ngasi की नुमित हाइतारे बजेट पुथोकपा मतम सिबोक्ता नुमित कुंथागा मंगानी की चांगदा लेरि अदु रगदि सी मार्च दिन नक्सल एलोइदोरे अदो होजि पोक्ता कोइ कुंथागानी दगे हेंगत पंगमद्रे एवरेज यांखै योबु मरोयो अदो अमरोमदा इरांग सु दुम खरसु दुम लोइनरिबनी अते कोनि याम तोय तोय पन्नरिबा म्यांमार के मतुंगदा पल्लिबा मिजोराम से मोइदी 70 डेज हेंगकिदना मोइदी 80 डेज संगन गिदोरे अदो पैसासु ख्वाइदि सिनरिजे मोइने अदो अखोइदी ममांगी चाहिँ अमुखंतदि मणिपुर की से अखोइगी भारत सरकार दगी एनआरजी से मरी लेना लुपा करोड़ लिसिंग मगी मयादा मदुदगी हेना लाकपा याबा सेंफम अमा होजि फक्ता निल चलगा लेरिबनेबको अदो यामना कानगरबा अखोइगी माइंग साइगी सनागुम हाइतारे को मियाम दी यंगदी लारबा मियाम द ओरगा यंगदी सनागुम बसी मणिपुर योरपदा अखोइगी तुम्बा ओनबे फिल्म से सिमदि याम नाइते अदो हंदकी बजेट सिदैदा सी एनआरजीएस की ओइना थमिसी 86000 crores थमेबा अदो 86000 crores सी मसी 1 लाख की मथक्ता हेंगलगदी याम नोइबा पावगदम मरमदी कोइना कोविड मनुंगसिदा ख्वाइदि कानबा पिगिबा मियाम द कानबा पिगिबा मियाम द एसेट ओगिबा मियाम द अखोइ इशोर ओगिबा हाइतारे को लारबा मियाम द मसी एनआरजीएस अमनेबा मतमददी 1 लाख 11000 12000 crore सिगी चांगी थमग्रिने अदु होजिति 86000 crores है मसी थम्मी अदु मसिदा कोइ हानगी पिथोकदबा मागी पेंडिंग म्याम खाइदोखरगदी 60000 crore दम हंदर कदोरिबा अदुना पुन मसी यंगा इन खंजबदा नेनरकिनी बजेट सी अदु एनआरजीएस दा अहनबा एनहांस तोरगदी मणिपुर की ओने याम काना बोइन
ताकतरुजा ओजारुन अखोइगी हंदाकी बजेट सिदा मारू ओइबा पोट अमा हारगा दरी हायर एजुकेशन की कनो सिदा लोन बिबम यावरी सिदा 1 लाख स्टूडेंट्स सी मसिना कानान यनी हाइ सही मुदा अदुगा कनो सी लोन जिना लाख 10 बोवा lupa लाख 10 बोवा हाइ तारे अखोइगी मागी खुदोंग जावजी माही रोइसिंग द माही मसिंग तमनदा बंग द पिगदो कनोने अदुगा मागी कनो सिना इंटरेस्ट रेट सिना 3% खक्तु ओइबा अदेगी स्किल डेवलपमेंट गासु साइदा दुम हाइपेबदि समनारे अदे एजुकेशन लोन जी एखोइ मणिपुर ददि मसी थुइदोमना यामना कुपना खंगनदबा अदेगी इंटरेस्ट के लौदबो इंतोबो से मपान ददि एखोइना मास्टर तोगे नत्रगा टेक्निकल लाइन द कोई अते इदि ट्रेनिंग चेक के गांदा कोई कंपनी अमा दगा हाना वारी गा सादोगा तोबा नत्रगा बैंक दगा आई थबक फंगा कांदा अदु तोगे गाना तोंरबा मयाम तोंनरिबो अना मसिगी सिना एखोइगी मणिपुर गी महिरोइसिंग हाइबा तारे मसिदा कराइबोद कानाबा पिबा ngamni अदुगा कानाबा पिननबा एखोइ स्टेट गवर्नमेंट ना करी करी तोबो याबा लैगे हाइबा थबिबा एखो कनोक्सी अंदकी बजेट स्पेस तसु यामना मरुओइना थमकीबा पोट अमदी एखोइगी ह्यूमन रिसोर्स से कमाइना फकलहन गदगे अदुगा ह्यूमन स्किल से कमाइना हेंकलहन गदगे हाइबगी पोट छिनी मसिददी स्कूल अमदी हाई एंड हायर एजुकेशन सिंगसिदा कमाइना थादेबगे हाइबगी पोटसिमा मदु कमाइना थबक अनथोकदगे हाइबगी मयाम अमा थंबई मनुंगदा अखोइगी एजुकेशनल लोन से खरगे हेना हाना खर लई अदुगा मणिपुर दसु मसी कनो सिंग द बैंक सिंग दगी करी सिंग दगी अखोइ कनो यामना लुहंदना एजुकेशनल लोन से खर मखैगी लौई अदुगा यामना चांग यामना का हेना नेमी अदुगा अवेयर सु कया लैते अदुना अखोइना एजुकेशनल लोन सी खरगे हेना पाक्तकना लहनबा अमदी मा पैसा लैते नत्रे हायरगना अइना कनो से ngasi aina pamjariba technology gi natraga karino science ki stream ma da aikoina higher education se tamningi na haibagi sida aina mingjan badi phang ngame khalasi aduga sustain to bung ngamoidara kaibagi akibadagi aikoi angang sing mayam ma tamthadana leibasa masi ngakthok na bagi damukta di aikoina kaino sa educational loan si lowa machangi si khitang ke hen sarkar na amadi education concern education department singna or other agencies singna masi khitang aware hen ba ma changye na khalle maramdi india na da ngasi thammi ba budget chi da su amadi chahi mari manga da aikoina ngangne re iba india gi vision na si da human resource asa masi wangkhalan ba haiba si masi gi kaino se resource se wangkhatna bo hona ba matam da domain khara india government na hangdu I amadi maphang khara da na priorities ka hen pibagi pot amale hoji ai education sa school level da so hap ani na hairiba amadi ai sina atop kaino sa growth ki oiro social sector da oiro health sector da oiro ai si achuba backbone ma oira kadori bani na aikhoi gi angang sing asida su ai gi resource sa resource kul ohen ba ma changi hana I loje asumaina aikoina higher education da aikoi da thadhariba miyeng amadi paisa sing asa masigi budget asa aikoina lounaba honaba machangi madudadi government of manipur na su kharaga hen initiative lauraga aikoina lamlapna maram oibe yai natre hargana iran chinna ne aigadra aikoida central scheme amadi central vision sing asa aikoi sida fazana europe da bagi mami amatai aduna hauji habigre dumaina loan si lauraga aikoina tungda aikoigi resource asa kari india gi oina state gi oina karam ba resource mathau tar kadage haibasi hojik tagi mobilize toba amadi chana ba training chana ba mahi masing tamhaluna ba khona ba amachangye na khal ja Chinglen matam si am sangna dilaitre adu kai haitare koi loisel po oina ojadi khoina kitang khangjaningi si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯀꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯂꯣꯟꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯒꯁꯤ A country is not just its soil. A country is its people hai. Masai budget si phanyam phaba budget orasu koi phanji phanyam thadarasu magi mi singjina phatragadi budget tu kanaro hebi wan thu oi doine ba man biri si man kai lebak tu na te magi people tu na ni haji masima kanona ngalinge da kanona su tu maira me koi gi Ambedkar masana sarami koi constitution ji Madubu in Gadoribami, Aduga Moy wishes the single political party to go Makapo, any constitution Makapo, Hebron Mazu, Biroman. And the city posting in Ganda, a Kogi Badia Sida, Kogi Sidaravan Tambirisi, next 5 years data, a Kogi Sabka, because I will posi, a Dumakata and Lehin Mangam Nanaba, Pandam the Tambadin higher. And was Anasu Sita Tambiba, Kogi, MG Narigagi, Pishagi, Kari Lapa, Mayamsi, Kungangi Miam, the Yahulu Hagadune. And Sidida Koina Muk Munakana Matota and Kalazi, Kisan credit card, see, we lomi she don't that when she money, Hanel Pala, Homo Pyramani, Lamad and Galangadore. Other Manipur the Kisan credit card is it Carino, Kamana Pangatabano, and the Masi Pangnabo Honavada difficulties Mayama, labor Mayamzi. Su Mayamzi, Tingadana Bakar live among the Carito Wayaba, labor gay, Natragana Masi Khanna-Neinaba go Menakayata Honini. adagi kitanga maga thamhanjaning tha napsal hanjing ning mana hoidu ju anthambiba America gi company amana koi gi kana si paisa yam chong thaja ge tourism gi habido hoji tourism gi sport yang khai kha budget situ su myauriba koi shamgat na ba ada Manipur su economy ji phagalan ge di tourism si part amo ibani na agriculture ga tourism ga ani gi maram jide da kitang thambiram Yamdi Pangiba Matam Sina Matam Yamti Yamti Hele Dunaina Hecta Uzaning the same. Koi budget ki literacy sympathy Yamatau Taiko. Yes, I happy to do Sagi budget Panapaba budget or Regasu. Midra Kangradi Kangragadi Dusu Waduini. Waduini Aduga Nasagi budget si implement or Kambu do not Pajana implement of Dragadi Adusumiam the kind of Pangu doing. Aduna masagi implement of Wigadoriba, Peter Gadoriba Kambu, Pizza Gadoriba Kambudo. Adasu Yam Sing Mamatan. Yam Himanba, Prazana Yam Panga, when Sati doing it. Adasu Sati doing it. Yana Pizza Bamdisangi. Masagi Masagi Sahabatu, Sagain and Aragan, Sayokri to Ludune, then Punamaxi, Amagamaga Yamarilena, Adu Punamaxi, Kogi, Magi, budget literacy, Adugo Magi, Skimga, Mailena literacy. Masiamatota, I think financial literacy, Masimadi, Koida Yamna Tangai Pataba. Masidi Myanmar da masidi ang papang ko awareness pibigi matokta ba simedi adum layeba adum matam yam phangdawni na aina panjaning basi ko gi budget sina awang nom poki oina amasung Manipur ki oina masagi piba kana basi dugi manung duda bhar pomugi oina piba taxless ma masima ko da kar kana ba pausima oire aduga magi Manipur da lady ba ko gi magi health ka maile na bada ko gi lady na ko gi rims lady regional institute of medical sciences rims ki budget se masi crore chatuka yankai york basim de amukta oikidriba mamangi degi hengal pakara hengal pani crore sangwa yorure sangwa di mamang de yore maruina han bagi director daringi matam da crore chani adai degi chani degi sum hengal tana chatruk mai matam da chatruk helame aduna hojik chatruk yankai si york basima yam ngai ba pawe Adi masih handarak pagi na tagal isna gina noina lebe mota. Hel ke di khar supiri dra ko hida kuntra tarukta. Adus masu alai reko. Kano handarak pagi adagi cancer gi damakta akhan nama thoranga su tawri ibo. Adu masima rims ki budget crore chatuk yang khaida la pasima pai adu negrim kisu moi zo dum khare hengali crore changma ga kuntra gumada moi su la ebo ko. Adu masima dum nungai ba pa oi adu asam gi wena moi kana ba khara lautoi bihar gi lautoi gujarat gi lautoi adu yam de hena to honing ba adu miyam na khorang ngai ba akoi gi mi hoi karamadi akoi yauna akoi khobak lai khal saraga kuning ka khala ngai basingi marakta Manipur di huji achoba humanitarian crisis sama dai benina masigi akan ba package am tanga yaura gadi na ngai bene adu yaukidre adu mati yaute madu suyo na madu khanaraga aidi yahona ba khonabam tu ena kale thaga jai waza akoi gi loisala ko side da budget sida common people da waza yam line amani da ngai tari ko common people sida se po chagi mamanda bo ro adegi ate kari de or common people kari farmani have to thambe
India pumbagiti akoida middle class ki kitang nungaiba suor honba pot khara tholakani na khali aduka inflation se India gi wena masi laksan bangam gadra haibagi achoba question namadi lei but Manipur dadi inflation se ka hena India manung da wang bani na andaki budget sina kaya yam nai khoida kana ba bigadu no haibagi jingna ba khara di khoida fauri Tarasega Maza Chinglen conclusion remark when I tareko budget si opposition na say opposition ki leader Rahul Gandhi na bullet na panbada benet na pagubani haidana magi kamena mapi and budget si kanwana ni koi particular area na taba in Canada kanu kari haitare pulo oina sutning gen biraga budget si afoba budget oina lowe abra na traga opposition haisi azmaina lai gi soidana tobune na lowe abra habita thambi हानदगी मखा चथरकपदि मयाम जावरेको अदुदि दुम हानगी बजेट की ट्रेन हाइतारे अदुमदि दुम जावई अदुगा यामना का हेना अनुभवदुमदि कोइना अदुमदि कोइना हेक्ता हौदि लेरिबा फिल्म से इंडिया गिउनसु फिल्म फते हुजितिको सेंतुंगी फिल्म से फते अदुगा मालेम गुनसु फते बुजिक्से अदुना मसिदि बजेट से कमाइ तौदना कोइ मागी रिवाइवल की मागी कमाइ तौनि इकोनॉमी रिवाइव तौगदि कमाइ तौनि डिमांड सी कोइ मसि हेंगलंगदि हाइबरोम द चंगल इस कंजम जंगल हाई चंगल इसी याम अचोब चैलेंजेस लेना चंगप बजेट अमनेबा अदा आइना मुक हेना अमुकाना आइना फोकस होनजनिना मणिपुर की हौजिक लेरिबा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से मसी एड्रेस तो मतमदा अचोब अकोगी रिलीफ अमसुंग मागी रिहेबिलिटेशन की अदु इकोनॉमी सी मसाई कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी सी रिवाइव तौननबा अदु अखन्नबा पैकेज अमदि याम मथौताबा मदाइदुदा ngसागी यावक्तबसिगी नुआइतबा खरदि लेदना मदु आइना खंजबदा बजेट सी पुथोकपदा गाइरि खनरखि नेनरखिनि मदाइदुदा कोइ याहोननबा होनानिंगबदो मदुगी अपाम दने थमजरि अमुका सागचरि ओजा ngasi कोइ यूनियन बजेट के मरी लेना कोइ Khanna-Neinaba asida कोइ ऑल इंडिया रेडियो की स्टूडियो दा लंबिरइबा कोइ मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओजा अनि कोइ एंथ्रोपोलॉजी की ओजा MC Arun अदुगा इकोनॉमिक्स की ओजा Chinglen Maisnam अनिमकपो अमुक हन्ना थागचब पोंतोकचरि खुरुमजरि